Tarehe 9 za mwezi wa 4 za mwaka wa 2025, mwenye anapanda kumike ndani ya grupe yetu ya Operation Autodefense ya wasimba moto wa Maimai. Ni ndugu yenu le vrai patriote, la voix des sans voix, mopepe ya mboka, satelite ya wazalendo 10,000 volt. Amjambo wa ndugu wote, amjambo wa ndugu zangu wa Kongomani wanaopatikana nje ya Kongo na wanaopatikana ndani ya Kongo. Nilitaka tu kuambia alerte. Nilitaka kuambia fungueni akili, fungueni macho, fungueni masikio. Inchi iko fasi mbaya. Sud Kivu na Nord Kivu iko fasi mbaya. Kwa hiyo Wakongomani sehemu yote mnaopatikana, wasimba moto wa Maimai sehemu yote mnaopatikana, musikubali jina ya wazalendo. Ni jina la laana, ni jina la kuturudisha nyuma, ni jina la kutugandamiza, ni jina la kutubeba nchi. Sisi tunaitwa wasimba moto wa Maimai, le voyants combattants, le patriote. Naomba munisikilize kwa makini sana. Niko na ujumbe mzito ambao nataka niwaambie. Kitu ambacho kinatuma mimi ni balerte leo, tunaingia mo periode ya balkanisation. Kitu kinafanyika Nord Kivu na Sud Kivu sio kitu kizuri. Mnaona gisi watu wanauawa Nord Kivu, mnaona gisi watu wanauawa Sud Kivu, precisement Goma na Bukavu, lakini serikali inafunga macho. Serikali haizungumuze chochote, serikali haisaidie chochote. Hakuna ni ramforo nini. Watu wanaendelea kufa, watu wanabaki mayatima, hawana baba, hawana mama. Hilo ni pigo kubwa. Message central pour les voyants combattants, les patriotes, les simba moto, les Maimai. Naomba munifate kwa makini. Trop c'est trop. Mambo ya distraction muache. Kinachofanyika na Nanga pamoja na Petre Bisimwa bana na timu lao lote nzima kinajulikana na serikali. Narudilia tena kusema kile kinaofanyika na M23 kinajulikana kwa serikali. M23 na serikali wako na agenda kashi, wako na makor sataniki. Kwa hiyo sisi watoto wa nchi ambao tumejitoa maji, tumejitoa damu, tumejitoa kimwili, tumejitoa kiroho kwa ajili ya kupigania udongo wetu wa mababu, tusiegamie userikali. Waziri aliyetumwa ameficha agenda kashe. Nimepata message d'urgence kutoka Kinshasa. Alikuwa ametumwa aje kuambia wa Maimai waache vita. Alikuwa ametumwa kuja kuambia mfungue njia, lakini kwa sababu alikanyaga udongo wa mababu alishindwa kuongea hiyo neno. Hata huyu Justin Bitakwira, hiyo ndio ilikuwa mission yake. Mission yake ilikuwa ya kuja kuambia les voyants combattants, les patriotes, wasimba moto wa Maimai waache vita, wafungue njia.
iko nyuma. Nomination ya Masunzu ni deja balkanisation. Inchi yetu iko na vita na wanilotike Wanyarwanda. Ama uwezi kunome Munyarwanda awe chef d'operation wa Nord Kivu na Sud Kivu. Ile ilikuwa ni kusede directement udongo wa mababu, ni kupana inchi. Hicho tuliambia watu kwa nyuma huko. Watu walitutukana, watu walitukashifu, lakini ambacho sisi tunasema na kinatimia. Nous prêchons dans les déserts. Maneno tunayozungumuza sisi, tunayosema, tunaisemea mupori, mujangwa. Tungekuwa tunaisemea muwatu, wangekuwa wanaifanyia kazi na inapata majibu. Kwa sasa nchi iko fasi mbaya. Arrive ya ex-president Nord Kivu ni balkanisation. Arrive ya ex-president wa Republique wa Congo muarzi ya Sud Kivu na Nord Kivu. C'est déjà une balkanisation que nous voyons. Kwa sababu tulitegemea msaada utoke serikalini, msaada mzuri ili watu warekipere Bukavu, warekipere na Goma, lakini serikali iko na agenda cache. Iko na makoro satanike, les accords diaboliques. Inasababisha kazi tunayofanya sisi hawaisapoti 100%. Wanasuasua, hawaipendi. Wako mumamisyon, wako mumakoke. Wazalendo, wapatriote, wasimbamoto, muwe angalisho. Pesa iko njiani. Katikati yenu kuna watu walishatumiwa pesa, na kuna watu ambao wengine watatumiwa pesa. Wanataka kuingiza ugomvi wa sisi kwa sisi. Maimai kumaimai wapigane ili waprofite kupita, waprofite kufungua njia ya kutoka Bukavu kuingia Uvira. Alerte, alerte, alerte Uvira. Kuko watu wameshapokea ile pesa, na kuko watu wengine wanasubiri hiyo pesa. Tunasema na wambia kama vile satelite. Satelite inaona angani, satelite inaona ndani ya maji, inaona ndani ya udongo, na kitu kinakufichama. Hii neno nawambia leo muwe makini. Musikalie distraction. Bumafranga wa mataxe munikalie hapo Uvira tu. Na hali ya Uvira sio nzuri. Tomate yenye kukomaa na tomate ya kuoza wati yake fasi moja. Ukitia tomate ya kukomaa na ya kuoza fasi moja, tomate zote zile zinaoza. Hamuwezi kuchanga, hamuwezi kuchanganyika. Nyinyi wa Simbamoto wa Maimai muchanganyika na FARDC. Na mnajua FARDC inaoza. FARDC inauzisha inchi. FARDC ni batretre. Mukae pamoja. Musiseme amukuambiliwa. C'est une message d'urgence pour vous, les voyants combattants, les Simbamoto. Réveillez-vous. Muamuke muangalie kwenye munatoka na kwenye munaelekea. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Musiseme kama mkuambiliwa. Fungueni macho. Wenye wako kumafront, wenye wako mumigini, fungueni macho. Munafikiria adui atatoka mbali, na adui munakula naye sani moya. Waswahili wanasema hivi, panya nyiko munyumba njo inaita panya ya mupori. Vous travaillez ensemble avec l'ennemi. C'est un grand problème. Tatizo kubwa. Mutapata eshek, kesho mutachekwa, hamkufanya kitu. Message hii naiomba ifikie numero 1. Amuri William ya Kutumba, Bike Rouge, Bike de Correction.
Leo tuko na muita Yoshua mwenye alienda kusimamisha jua ya kupiga maadui. Message hiyo ni yako. Angalia kisi utakontrole vikosi. Ndani ya vikosi vyako muna maadui, ndani ya wasimba moto mwisha kwa maadui. Wanataka wapokee pesa, mupigane sisi kwa sisi, tupigane sisi kwa sisi, jua adui apate nguvu. Sina mengi ya kuongea, ni hayo machache. Message centrale yangu ilishasikika. Atakayesikia ujumbe huu wa Mopepe ya Mboka, peperusha magrupe yote ya ulimwengu mzima. Tembee kama vile risasi inavyotembea.